Hello everyone, uBrace kulakho lwambahle. Namhlanje nginiphatheleke izindaba ezithinta umculo wamaskandi onabalandeli abaningi uKhuzani Mpongose. uKhuzani Mpongose uthe kade-ke ekomunye nje umcimbi iDanti July ke wabingelelwa-ke omunye wabalandeli bakhe. Umlandeli wakhe-ke waze wahluleka nawo ukuzibamba Nkosi yami, waze wakhala izinyembezi. Ekhaliswa injabulo kanye nokubona uKhuzani ephumelela emculweni. Waze walibeka nangembaba ukuthi cha lento wayinikezwa umfoka Gcwensa ukuthi ayibuse. Ngempela-ke wayibusa-ke noKhuzani. Okusho kona ukuthi uKhuzani akaconsi kubalandeli bakhe ngoba phela ukhalelwe umuntu wesilisa. Abantu besilisa abavumile ukuthi basheshe bakhala, babona abantu abakhala kalula. Ashona khona-ke siyobona-ke yena-ke lo mlandeli ekhalela uKhuzani. Uma ukuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiye usubscribe ukuze ungapheli uphuthelwe amavidiyo afana nalawo. Ashone khona ngingamosha isikhathi sakho. Yabona into eyenza ejabulisa wena nathi yasijabulisa kodwa ngizokutshela kona ukuthi abalandeli bakho ungabalayo ngoba la ukhona wabe ubani umtshengiseni wathi lo mfana ngiyamnikeza uzonihola njalo namanje futhi usawahola ophikisana nawe wenze njani weKhuzani lento ngicela imele ngoba wayiqala igcine futhi amaphicathulo kancane mfethu lento owayiqala futhi imele ngo-2024 wayenga uKhuzani egode domestic 2024 yeah 2024 futhela iTV futhi wena manje 2024 cha wena naphela iphepha layeke yeah mfethu wenze into yawo futhi uzenze into yabo uzayenza into yabo lento engakhalisa umuntu ungakhala uzayenza into yabo yabantu cha into yenu phela nawumlandeli nawuphakathi nje Sivala lana-ke ivideo namhlanje. I really hope you enjoyed ivideo namhlanje. If you enjoy, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.